Lesikuvako kutsi ume ngemandondo etikwetisebenti labanye kwentiwe imphilo yabo yaba lukhuni, baphoceleleka kutsi bashiye umsebenti. Lomunye utekiswa licala, kuphuma tisamba tekubhadala labamtekisa licala. Lesingati kutsi nakacoshwa akayini enkantolo, kuphindze kuphume timali enkantolo. Labanye banikwe emagontraki emnyaka munye, nayiphela igontraki umuntu usukuma naduladula, noma uyarenewela but nakuphela usukuma naduladula futhi. Nalaba labaphocelele ukuthi bashiye lo msebenzi nabo batawuya enkantolo, timali titawuphelele tinkantolo.